Hey selam dostlar, seninle birlikte men Ansar çünkü Ayba. Dostlar, men kaçmaga Ayba çok etken avulga geçip kalkan выживание basal mu sırası osman alıp payda olganız. Afrika'dan çıkan sonra benim kadımı çöten şanlı bula benim. Yönüstüremiz. Mağanez bu uzaktan ana avulda karıp şıgıl gerek bu avuldan. Ülkenin kadınlarında casıl жерге bargım keledi. Nasıl 5 saat жетip var? Oldu. Негізі сол жақтан алмауға болмас. Күшті сияқты деп ойлаймын негізі. Бұл жақта негізі теріс құмарма. Бұл мекен. Бұл сандық. Сундук. Bize boss var ekan yok. Уже şüphe koygansın bak. Pisler ekansan bak. Kulem kalacaktı. Anlaşılanma. Ama konuşan bak. Maşallah sakın vaktin takmadı. Ama. Tek ömür süremiz dostlar. Dostlar biz gazet büyüğüzü İstiyalıyız yettik. Uzağa vakit video çıramayız. Düşünmedik de korkuyor soğan kişim sayın. Bizde video çıkmaya gitti sonuna geçti. Soğan yüzü gezdim. Oğulға gezip koptu. Biz mağul dedik. O күштеген. Бірақ man керек емес. Man короче қазір ауылды алып керек жарақтарды. Сосын сразу басқа жаққа кету керек. Мына жаққа қойып. Кішкентай бар. Шулап. Вау, мына төбеме бар. Тым жоқ. Кетеміз. Dostlar бүгінгі bölümde biz kaç osuna zatlardan mınalarını isteyemiz. Bitemiz o. Biday. Bunlar toplatı gerek. Karpuz. Ben kişkine tamamı uğrak. Biday bugün kaçtaya. Güzellerden yemiş mi? Bitti mi? Mağam ketiminde. Yakın. Oo şöyle la. Mağam şöyle la. Unuttur. Tek sonuçtan şöyle la. Baramız. Vallahi. Dostlar öz boyda tasladık. Kaç oynamayız. Haksız yaktım. Minger almadık da. Ya. Sekirdim. Kom. Sonra опырылып çıkız. Vau, patolog. Опырылып düştü o бүкілі. Tek енді достар мына жақтан ойбай. Ана сындырамыз пата. Bunları koyduk. Bunlar geldi kum. Yüzü şöylelerin bir şahsı var da böyleyimler. Vay ne kadar jürnü. Bir şahımız bir şahı cırıpınız benimle. Maza şimdi şundan nasıl yok neymiş. Uzak öte Kazaksız avullar yok acaba.
Ол болады енді, но бірақ үсті жерде бірақ ол мынандай жер ғой, мынау мұзды жерде меніңше ауыл болмайды. Жақсы, ондай әдемі ғой. Айнала түгел жоқ ма екен? Мына жаққа жүгіреміз. Ой, шық. Мен қазір қаным аша бастаса, сразу мыналардан не жасап аламын. Верстак, сосын верстакпен өйстіп дамимыз ғой, достар. Нақтырақ айтқанда. Жасыл орман таба алмай жатырмын. Ал достар, бүгінге қазір бізде осы 5 минуттық азақ уақыт болса да, енді келесі видеоларды жүктейміз. Сау болыңыздар, сізбен бірге болған мен Аңсар, сондай бар. Лайк басып келіп кетуді ұмытпаңыздар.